mina nginaso isibo sokucula bona bakuphoqa abanye baba ngifuna ukubiza umuntu ngegama bakuphoqa ukucula yabo kodwa mina ngathi ngiphoqa ukugida mina ngavuma ukuthi mina ngikwazi ukugida ngayihlala phansi yabo so kwaba yilokho nje ukuthi omunye umuntu akakwazi ukuba ne timing ukuthi mina ngikwazi ukwenza lokho ngiyeka ngithethe labakwaziyo njengoba ngenza nje yabo Ayithe manje ngiyabuka khona ushintsho likhona la mhlawumbe ngiyabona mina khona ushintsho likhona khona ushintsho lokusabuke kanjalo nje ngushintsho ngoba alibuza ushintsho uyabona futhi mina ngizokutshela naselokhuzana nasegroundini ulokhuzana lapho coach mangabe ebona ukuthi scheme sakhe engathi sidlala kancane kube noshintsho alwenza akhiphe laba abangathi badlala kancane afaka i-drive ngempela ezikhona ukuthi ziscore ama-goal zizokwazi ukuthi zenze into ebonakalayo ngakho kubona ushintsho futhi coach ngoba i-drive umuntu usozizwile zisho phambi kwakho hayi bafethu ngiyeza uma cece abasha ball phambi kwakho nje sizobasha phambi kwakho kamanqaka impela manje kunjalo bafethu asimbingelele bafethu sinamukela bafethu kuyinto ozo ncansi sinamukela okwesibili la ohlelweni likhulu ivume wethu naye nafika nagcona istudio lapha yabona ukuthi ziyakuphuka izinsizwa ziyakuphuka izinsizwa salinsizwa embili nje abantu cameraman manje tekisi la yes kodwa netekisi lamjolo kodwa itekisi laqhoma kodwa ke qhoma itekisi perfume kanjani liqhomela lahle makalabha la 20 jobs la lahle ibuzela laphathi sawona nemhlophe la likhona la kayifakaze right bafethu siyabonga kakhulu bafethu nimengcanya kulazo ehlelo sijabula kakhulu ukuthi nibe khona namhlanje ningabafowethu nina engasho ngithi ke umlando usuqala njengoba manje uyaqopheka ngoba ukusebenzisana neqhawe elinjengegcokama ukusebenzisana neqhawe njengomthandeni kungezinye zezinto lezi ezimvela kancane kodwa ke akasiqale la namhlanje nisiphathele umsebenzi omusha sha omaceceke abasha mhlambe yini esingathi hlukile ngale album le ngaphambi kwesingene ukwazi ukuthi obani abaculayo obani ababhekayo sangizilo kodwa ngathi khona isimo sokubhekana nami ngathi ngizothola ithutshana labashaya ibhesi lapha kuleli qembu ofethu but no usesekhona lapho lo ukhuluma umanqobo ocebekhulu ngoya kwanengoma lapha kwalindizi kodwa ngidabuka emayini embangweni emsonto omkhulu wena manje mkhaya uzogcina into bengathi itiye walokho vele lokho njalo right yes unongoma ebhizi kakhulu useselapha ekuthenini omaceceke into engithanda kuwe emsakazi ukuthi ngazathi unayo lento yokuhlukanisa uthi omaceceke abasha omaceceke ukuthi babili sebaqhamuka kabanje to omaceceke kodwa labi laba abasha so abasha omaceceke bahlukile kunabadala kunama changes amaningi enzakele lapha komaceceke lapha ngoba baqhamuka labo babona nje abasafana noma ulalele nawe uyazi ukuthi akusesibo ke laba manje sokungabanye ke laba manje abafana abashayisa kuyigwini right thina silabo ngoba bahlukene ngizobahlukanisa kanje emsakazi silabo omaceceke nabashaya ingoma emnandi omaceceke washaya ingoma kunjalo kodwa sekuqhubeka ke sokuzoba otimer ukhona ukubona ukuthi mina ukubethwa ngangithanda ukugida eqenjini ingoma elisha ngangogida kodwa ngathama into eyodwa ukuthi angikwazi ukugida so bakhona abafethu abagida abakhona bayakwazi so ngibadedele begida so kwathi mangabe khamba iminyaka kuvela ithuba lokuthi akuculwe ke manje lento mina ngikwazi ukuyenza uqathela ukucula kahle yona hayi ukuthi uthola ukucula ngaze culwe ufuna ulalele kahle mina ngikwazi ukucula abafethu bakwazi ukugida ababani so mina ngabona ukuthi angikwazi ukugida so utshela nobhuti ukuthi ingoma sengize ngakufundisa yes usezongifundisa njengamanje so sengiqala manje ukwazi ukugida so ngaleso sikhathi ngangakwazi into engifuna ukucacisa la ukuthi abanye abantu abakhona ukuyithayima izinto uthe la sekufika ithuba lokuthi akuculwe ke manje okay right mina naye umfowethu lo esengasala naye ngoba ngifana nentandane manje abafowethu abanye bayahamba ngasala naye benakhona bexoshwa yiwo umonana sesingene in details la kodwa ngisho ukuthi ke mfowethu kuthe mangabe sekuvela iculo lokuthi ithuba lokuthi akuculwe ke manje mina nginaso isibo sokucula bona bakuphoqa abanye baba ngifuna ukubiza umuntu ngegama bakuphoqa ukucula yabo kodwa mina ngathi ngiphoqa ukugida mina ngavuma ukuthi mina ngikwazi ukugida ngayihlala phansi yabo so kwaba yilokho nje ukuthi omunye umuntu akakwazi ukuba ne timing ukuthi mina ngikwazi ukwenza lokho ngiyeka ngithethe labakwaziyo njengoba ngenza nje yabo wakhohlwa ukuthi umuntu kumele enze into uNkulunkulu athe nakho yes kunjalo all right